bayede hlangana lomhlabathi Zulu eliphezulu. Size lapha Zulu omhle ukuba ngizokwenza isimemezelo engisithunywe yizulu eliphezulu njengoba ngikhetha ukuba bengumkhulumeli wazo. Nalo izulu eliphezulu lingixotsha esikhundleni engangisinikeze inkosi esezakwaButhelezi uma ngosuthu, kwathi elandelayo uZuzifa Buthelezi wathi angiqhubeke lapha ubaba wayo ayengikhombe khona. Ngakho-ke lo msebenzi engiwuthunywa yisilo umsebenzi wokuba ngimemezele kuZulu wonkana ukuthi umfundisi okade enguNdunankulu kaZulu ucela ukumphumuza kulo msebenzi onzima kangaka ukuba nguNdunankulu, abese khetha inkosi uChiliza ukuba kube yiyona esizoba nguNdunankulu kaZulu, yena aqhubeke nomsebenzi kahulumeni njengoba ewuphethe.